Ni bola nakapakalevona sema mai en singa wakarawai like tin kaula ni singa ni bola o September. Bola ibabakanda ambul sarchuka ni vikem ni keve aulitaka ni rongo binaka tuka yani na beu libu ni be tala no amena ya tu Hawaii kina no munintu be lo ni vale kersal se oni wanda chukumpaka na tolili se oni tukumpaka imbarabi se tukumpaka na no ni tete sangol chuka ni kono baka mbule be kem ni toba kusala ene kawa ni wasi ni be tala no member letter na durba no mai ki Amerika se na diversity visa program. Lele besar vavi ni binaka tiko mai totoka na VOC na soli bakasama na buku ni ngoni sale so endaro ni muria vata na buku ni Weibuke enda nakava keri tiko na buku ni sasanga soli tuna ngalala mi tiko bole ngai viti donu iya Kaya kata tol mana mata di katumba menta ngole na dona sai ni buru-buru kantua toala tu na matin katumba ngora program mo ndaro nda soli bakasa makina me ndara ba ko mure rata pa me tata kapa lele bora bitar cuk meraka so sang sar tu ngani kila ni nakabango sang sar ngani kila ni bimbi na kena raka indona passport sang talangan kila nakabakana bana visa ni toro banoa ya ngora bitalam no en kabi na ko ngona tikina eva na kena kabani wase au nitaka ni na marutaka bakali besar na bitala nongo iya me bukan ni daroma de tiko dona certo toko me bertona toba ta vibes na ngole tali bertona mata certo toko ko sakam kami dantina lando monroto na turanga ni maten tu na tobata artolanga te tiko na sere membaleti Amerika sa Amerika na kabalevo ni sema mai Kara-karawan damung-damung daun
Sarongo pinakandiri na serongo wakumbulu sarti kubir na sema tika ningo e Amerika wakumbulu bikim do na sema tika may nabunu wakata merongo California wakatal nga kino bir na sema tika may Texas berto na do wakumbulu tika may na East Coast e Amerika wakatal nga kina ira na wakanda may Canada wakatal nga kina na yatu Hawaii nimbula binaka tolo bina malawang bula mil sambula re mil sambula sia dolongali bula nakwa bula maleka ngal sa tukana bakong bula bikem ni antundua pinakabali bula no mlise mati kumain na bitala no en sige ni kongo ne kava ni wase kena ka roni oti ni bitala no ni mataka sala ko tikuna kamba na ka viwa kene katini ni ngoli sale so mena muri na kena bakalewe ni na fomu ni turupono ni diversity visa program da bakong bula mantako labo bula nako labo baka dapat ko nrek mesa nunggur Iyo tos pinakachukana mbula ke ochuk ngona sene bonango California o baka pinakataka na vitalano sa baka dorti kumai weekend na kanda oni boron tuma ure chukanda na ka bonai ni samaya do bana kene katul ni vitalano na noa me tosongo sa lele sombuna taro antar kaya ure tikene baka din chukoni unele bonan taro sa Xiaomi o ira saranga sema tikumai sama ya dava chuki kina na kamba ko vitala no tekina singarua na sautia na kamba namba 5 batikina kamba namba 1 kwa mimi na vitala no yani kuwa me bakanda sa kila chuko na kina baka mo chuko na vitala no na kamba namba 2 se kono no do baka rawe na interview kina kamba namba 8 na ngono sana chuki kina na yarangi kede ertongan reba mai mo bagarota kayani nimber nindole shot batikerto erton karabat kumay na kena bagande takina na bagale form DS260 na kena scan takina document bakoyani berton kandar to kumay Kentucky Consulate Center na KCC batekena embassy ko sambito chukubara no mo form ya mulai daka kina na interview ngorto na bagande takina na ve kai chukubara no mo form quando doon mo printa mo kuto chuke nangon interview na document sa scan ta ki chukume virto kena ilabela ni original o koten me na salin dambi kena me bagande ta kina na itukutu ke do sabagala nchuga na no mo form doraka ure de chuko bidina kande tukuno chukumai na interview rawa ke baka sa chuko ke de viso tarike de nakake nda gerede sin do no menda bakame nano taranya chuko buno taris wadam ne da kan interview ka chuko yo sandro kana nungu taba tuki na utonda balatin da sing klan ka bagador yana vital nungu era bagande ta chuko sono kanda era sa la ko ruma na diversity visa program ni sangni do no menda lenga ta ka semenda rarba kana interview ke baka isa tuke na vi tuku ke ngo verto na interview na la kala kasar era sana lebu na karto ba tarong vi kumbelto na itukutu keda onisa baga so community ko ena laman nduna embaki vana bula na kachuko na window of opportunity erto solo chuko ken medaka baga binaka kede na vikango ni mbera ni ngila ka enyo kemuni na principal applicant kairna no mndole ni bubale endo chuko na fomea mndole baga da barna daga na interview bina bole bubuno teresi nimbula bina kana kanda onesa matikumai ene kaveniko
Na nakabalibo labo. Bambula man tabi rabarong tikumay. Madam Maria Teringa Moto bakumpula sa chungo mendeumba. Dombula binaka na veo kani na ringa moto dulu. Sama sa chungo may roban raw mendeumba. Bambula talanga biya kata rabobo. Tau ela momendono. Sini mili chut. Nimbula binaka. Nakabalibo na bi na sama tikumay ni kuwa. Bakumpula talanga bi tau esala tumbay langi. Jerry Tawai Dudi Bunimbombo binakabali na siya matikumay na bubala na Raswaki, bubala na Lako, bubala na Sangawale, binakabali na siya matikumay na bubala talaga ng Ronimas, bubala na Tuinona, kaya na bubala na Ubuso ni Berek. Binakabali na numuni bakarong may nasiguro na ko bakaroy ti kung may viti, mo ni madawatiko, uklan nilibro baka na matitiko na gito may varense, na singa moniti hindi na ni sa may nruko viti nang gitu sa oti wati kiwelesi ya kila ni lewer ba kuno iti ko na do nang gitu warasa nang gitu na singa moniti labo labo no mambalata na tim in Australia. Iyo nasana rata lo madalta kana ka bueno balate na tamata sarawana no batu nangito mana bagai darungo na singa ruo maingo menda kaitu mandai na moni tibe kana kena mata kalelai ndara kai kena sa niunga ki manrai raba ka ruo isana kai madalanga na baka tulwa na singa na bagai dar kena nangito au sa undar kanga o bia bagarita ka bikin kanda oni warong tu mai ndara kana itavi tuko bi kapitan nangun baka tulwa kena tormanda ni ke baka sandu na ituton meda me dang me laini mertole baka rokia mertonge sangayan mertole squa se danga te matamat me turla pointi o rede chuko yo na non rangit na kanda na babalangi ni sarangit chuko rira bina kata merawin au ndo kachuk bebu na waiterisi ke baka to danga te metol ro metik bu bina katale isangana baka lusungauna isangana mos na rotole sangachuk ge sinraun na ka kembali satu medang kita lebih mama tiga putaran gitu dari no kan balik no nan rayur ba betul ya kabuno itu sama yang baki bito kay ini selain di Australia tapi malu bata kira non ra coach ni biba tabuli di gersala kung na World Cup indonga na there's a winning mentality to be na bika kid dar na kamera raya mera winning main ro ko ko bicho na vida kana point peweles o baka sama taka chukuno ay kerto adan ke te vida na itutongi ko kachukina na baka na idolo dolo bimbi ang garaba ko kapitani iya ko vida na te pemerto da baka tolo kerto adan ke te ruo se tolo se va na iba tutonya e tolo bina e va ba tono ko kewele kemen bale listal me ko ka o kachunga non guringa yo na baka tolo ay kapitani en rara ningi tini wol sawol bina ka baka ni bina ka bebiti na nakabali pula po iyo awasya ka ni man sarsara na singa tampon niya takapati ko ito nung workshop sising moniti ko may biti iyo sa nabili mo nga na new usanga wawatu may matala pada pa na manundam-dam muli may wele si endosi sa takabakanduan. Iya, ngono ko santa na ngol may ben na man dom kina man kangaroo ena singa monita ngay matala ena singa lokuti pinakabali po na numusuli makasamay panini pinaka bertuna tim ni bit kerto barong tumingo may baranse sangol chukan na bako ni pinak virtu kerto talaga non tu mata bubali au klan ni liberto na sarsartiko dole dolo liberto latu na matataki ni nota panua sangol chukan na bako ni pinaka virtu kensaria sa tanang wala ni ko en kamba na namba vida labo namba vitu ke namba walu vitu ke na namba walu sa balatok go na nunggu taga ni bebo vitu ke na walu ia vida nga nakau na numuti ko mo wasya weekend na vira na siya matik may karso mo chiko na taro beba bidi pinakaberto pinakabali bulili koroy wanga batu wini wanga lebu bakatalangkin baby tinia korobula bula bakatalangkin ento talangana wekan terto na bubala ng bolang gavi
erto soli bakasa matari chunga mai ke na so ni taro ni rataro tu mai so erto ngai so muti ka ni orto sa lako duruma na ngoni sala gobe ba iba ka detektif nga indo na bubal sarto sureti tiko merto na ngole mai na singa pakaroe katumai erto na may vitalo noti ko pat kiyaw en ngoni sala erto muria en kena baka liweni na fomungo na diversity visa program kung kina au bibaka di tekito ko yan en ngole mai orto na bubal ngorto tikong ko Santa Rosa Amerika karto na may wasya na beka erto wala ko rume ni kuwa sa na edo ba ni na kabitu ni kambakamba kina kawalo ero lako duru mororoti ko na bitar turungi interview step 7 na interview what kana step 8 na prepare for the interview katoka saranga ni dareda ni boleh ke sartu nga matata and website au sampai tu na link na nongu Facebook page ni talano with Dr. T ke baka ni bina kata ni reda na matele lain ni kamba ko pa madal tikitingo au sampai tu ko yani na kani labe and nongu Facebook page iyo mbe kasaba madal takachuka lobo na kena bola na Kentucky consular center oyana ponu na arto na living goma kede na nomuni form arto na gali review taka kede na form na DS 260 na ngona arto sa living goma kina na form ko sa ambiu na nomuni portal na electronic portal ko ni sa durkina kasati ko na nomuni confirmation number arto sa ngali bakin dikya ba matay lalay sa ngai bako maindo na email bikemuni ena kena bakan ditaki na teknisin ni nomuni va muni na pakatarunkin bidra karton bitu cukup na website na teknisin na date na ngauna vatekena location na embassy da boni na ngolikin me bakasora tarong tikumai bada bakeu leo ni bono tu ibiti kau bia apply ni Australia se bia apply mai ni Zealand então sartunga bela to Australia ni Zealand mananga sol chumerto na ngala merto baka duru registration mai kau ngalikin ke baka chukume Australia kau bala chukume na no address mekanyo chukume Australia ona ngole na consulate se na US embassy mai Australia whether it's in Sydney or Canberra ko nga na boleh juga na to address meka o katanga kini minister la re ngol be mai na embassy Auckland mo mai bakataron kina ya ke tiku mai viti ona bakataron nga na embassy mai tamabua mai so ya ubitik butak nga labo pastak tala ni bikem ni so tala ni tuku iti ko me na dorbital ta ko me balet na bitar turun sa na interview benaka bunuai terisi na ubia bagandi tanga vekenda na ruane kamba ako vitalo tikina no kamba lima batikina kamba ono isa meda mona kamba bitu sa nama kitiku ni na vei chikini pepa kede na nomu qualification na nomu work experience na vei kakede go iko sambito o chibana form na DS 260 sa vako kede na vei kakede baka kachika ubuna wetarisi Kentucky Consulate Center na Kentucky Consulate Center tongara makatamba gitu na matanggali bisango na diversity visa erto takata kina Department of State se na department ni tongara na Durbanua batekerto batke cases ni samayada bana step como sabagaro tiki kubana na interview sa bagaro na interview na numikina ni kamba lima kinono na chicken pepper ke sa me chikubiko na original nga na scan copy sa baka wotke sana maroroti ko na mo copy ni DC 260 quando dormo koto bata chiko na ngona ni interview bata ke na mo original documents ke sa wala ani no o principal applicant bata ke irto ke erto vola chiko mai rukun bina kama sa te kusar na mbagani ko na kamba namba bitu te kabur sana ni tukun mayor to na Kentucky Consulate Center erto na kaya bakan dikya bakeda na nomu form DS 260 nangor to sa bakan dikya bakina orto sang kaya bakot may baka bekem ni endo na email sendo na email sa bima bekem ni to sa bakan ditaka
o KCC ni sabakara me schedule taki na nom interview wana embassy wala ka weekend me baka katika buno materis ke baka bakale fum mai Australia sia New Zealand sia me Canada e sore na mutuko o mo lo stalmante bich mo le interview me bich na buno nga o sambite bana no fum ya e asaranga na consulate na embassy erto sana bitar tarmekin na buno ya mo le interview kelmen mala kuna lang kata kondor kana buno nga tiko kina bagara tiki ko kina ona interview talanga mekin o sanga wa dan boltu ni sa na interview ke bakasa solve kim ni nabi bagan tondo ye benak yo na embassy batakena na consulate erto sinela wa me na buno malakwin ya na no munding ding na ngono bitikina no mo fo na embassy sa consulate rawa obia ngolekin torndor kene bagarita kito bagale fo manislandi en tikitiko woni runon dolu tin kawal nangon to sator mekin wikito na buno da bondo bina kat mekin na interview ngai kito sakla chuk ni chulai endo sere kito na bul manisland kito sangka tu na kito bialai interview na embassy mai suba sangar to bula makir to na bibagan doni kito sangka mai interview suba ya dona karen daradikin na buno i kontingi takakin molo interview kina mo taur mo to sarto na na buno ya ni orto sana bagan ditak mabi ko KCC o Kentucky na buno mo na lai bisa tarik na kirto na officers of the embassy or the consulate eh? na nom email talanga erto na bakot maya sana tiko mekina na beka endando dono menda log into the diversity visa website wanga taka chiko na mudivi entry confirmation and confirmation na sanga chiko mekina na tikini singa ni no interview na ngau no interview kina vata kena veka matalalai mo kauta chiko yani and ngau no interview ndo talanga na kartu tuko na chiko mai na no mu form na no mu copy ni form ni DS260 ko a printa ka tomanda e abang madal taka chiko buno teris ndo na ka na veka kede ngo tawana tiko na ndo na folder marorot me kakun ndo tara se kakun ndo isisyo tak mblete ni nada menangon interview na kakede ngo na ya mo kauta chiko yani and no mungon interview na DS260 na form ko a printa ka tomanda e na mateni ngauna nangono lako ni kina interview lako ino kemuni kerto ke na nomuni lao bakabal na vata kerto ke na ngoni e na ngoni no interview pwede ngomanda kya ora pasta ka bibuno wateris metamana no bamadala e nang kisune talamo ko bea pinakabale Nakavale besar iya toto ko pakauti dora kambimbingar to bandi takachuk ngamay na tambanang gobya baka di takatalangan ni na nero disclaimer kerosya ka ni takataka na tambanan ni Lurubanua si mikrotor ndo na ilabo na bitala nongo senga kerobi wasa isaranga ena basta nga baka biti balat na itukutukong go chiko nga ena website kero baka biti tak nga andagay bitala no menda biwasikin mirani matate sola kae na bitala no kero biwasa tu kaya te sora lo matar tu kundi kero baka ibolam beka na tamban itu Rubanua ngona ni ro lo masol saranga kero biwasa yan bikim no kunita kan ni na marotaka iyo na bika nga tutukun nga may na tambanan ni Rubanua na baka raw kay na nomuni marroy binaka na original documents ken erto ker nga me kakunin dua na original document kunya scan ta kana matinungon me kunin do mayali me tiko ker blat nirto sa abawili katiko na beka tiko na website already nirto sa boss tiko may na beka saya dote erto tukuna ni kebo kay maniyali dua na nomuni na nomuni document se na nomuni original mbeka ni Steve Kitty se ndona kaya Liberto Nangone se ndona kabaya erona karonia ena baka berra na nomundo proses ni pepa se ena roni baka bula saranga me se ni baka tunui na nomundo visa rona ka saranga boleh cuk na website ke baka manila ko la kondo sa ngole ani ena interview ga yali tu ndona birth certificate bintu Liberto Nangone se yali na nomundo marriage certificate se yali ndona Fiji junior certificate ni tabat kena
Hasaranga na karto baka di takatikumay na tambani ni turbo everything has to be complete. Ker saranga baka bimbi. Kaya sa kun saranga bikim ni tudoko me tu tudok saranga put them in order. Kesa tiko main applicant o tarap saraya na folder na no documents kene kaya karto leli manangoni bita keda no to envelope wang ni bola o ngone ulu matua kerto na ngone to bitarai me tu ker sarang elom all in order. Dagere na bimbi ni bakaraw ke bakaraw ni sisima toka en raw na ngono saya mikin na chikin sika monto ngoli kina sa tal chukuna vivi sa na bidun ruby sa meli photocopy no raka si dona kabaya kam to sa ngol sarangaya ni bakabubale kele na mateni embassy mitamo bo do sa ngole ni bakabubale dona kam bimbi tal ngaya na tuba kini bakasama ni ngole ni na interview monto bakavemutu me kako ni dora kadolo malenga taka do mata mamarau tu orto bako sulbina kana ngone bako sulbina ko nauta do talanga kaya na bimbi ni kederirai ni ngole na interview da bako sulbina okay ang dora kay binaka do klitin kini tuke damba binaka do na sotere binaka ni ta baka chamba ya na karto bako sulbina talanga ngone koti binaka na ulun reto mundo ngole ani en interview bidala ka o nanu malabo menta Vipak titikina da kena sa kauti ko na information kaya all the printed documents ganito talaga sa kun mika everybody has to be present will talaga kino pipililay kiti kun tanul pe mulilay she or he has to be there ndora ngonele wa ndo bertomba ko lilimba ka se wini ndo bertona positive ko na orto bibukiti ko na solva kasama erto to ko ne nirto ala ko duro matalaga ya basu dolele ti ko ndo berto manivado ni mekau na tapai ni sudu ke na dona tapai we kata wata ke na nona taipa na lubena lelai ni ngon sa ngol kina na berarti nanta kato ke na biuke tu mai na mata ni embassy metama buai au marota kana roto soli bakasa mai ni ngoli tiko main applicant sangge taraba ni ona ota dobi rau ko tiko taraba kerto ke na ngoni merto tiko ke Dor kambing bisaranga all must be present main applicant spouse and children ira keta nga koradurtiko na loma ni bola kere iyo kaya alabo pastak talen bikemni ko tali taraba total na ulu tanga tikko na allocation that's another interesting point binakalabo iyo kosranga ya buno ya ubi ba kamadalan na buku ni ultanga ya bina bole governo kanda bikemni na sangay sa matiko mai baka mbolo tiko ya ni vitira ramba na sana tin ka ba bikemni na wakanda kede oni sa maro takatiko moni ronga dama na vital no yangango o tale taktal nakatiko no buno ya na vital no baka viti ninonde tobu na kaiviti we want to be sure sa bole mana kina baka babalang kaya may takatala ko na vital nongo elebu na kasang kay matata so nung tubi ka na nataro hindi rin dauli ka na FAQs na frequently asked questions na website ngo na chuko nga so nakalalay na veteran nakalalay ay endo kambimbi mendakila na chunongo na narinig ka dundi ta kana kina soli sa na kina sa ni soli na bisay kuni ba ko tumibikira ndo nataro so endo na document bate o kiro bakak men sabi tala ta katsumaya kiro soli nga nirongo na bale buno itris na nomo ni batbata nomo soli bikim mamikede na teu ke me barong tiko na mugni kwa me da mai vital no to ke na ulo tanga bimingo ena non da vibu ke non da vena nomi va ka kau to ke va ka tiken to sa me chungo ya amerika to sanga ni o sa ken to nga eran tendo lava me da kana vital ve irna kanda era barong tiko me chumbongo ya amerika sar mai overstate chuko endo talanga na chicken step number 1 etu kun ke na ke ka ole so ni viti mo obuste mo lestala mo lesinga mena bisongo erawa ni ola komai kerman bali it's not the end menta kambak so menta ka o usa singran lestala amerika sen menta ron muchi garna bilu tek chota barong gar tamatanga etu ke debe kendra mol molum te bakanta bagadoran donaka etu ke talaga ndona fo mo ndo baglewen to bagaro tak chuma ndanga mai orto na department of state mo baglewen or no dur morto sin baganga be ko da wole da kabtu kia parai te kare dani air na makanta ko air tamatanga bakatiken etu talaga bir na ni vosoti terkaya buno ayo bia nanon to mai chungu to sama yang bakili man terkaya ngore na ore to to do kayo ke mai bitu to do vekawete kin to lo mai
Orna wakanda ko nang sa kilaki na nung dito. Rakana hal ni vivo soti. Etu vei. Re, kan mal. Era alo raw raw. Meron po sa tendo kisin de makamurena raw. Takap tal dar kan wal. Odur. Yo, menda vitalo ta kan nabi ka tuntuk mabuno iterisia na yoko kai. Eso vikenda sana warakatiko. Na non interview sedava e mbalabu indete na kana la kutumai. Au vivo kana numitale ndar ka kiro vitalo ta tuna singatul sauti. Na ngono ba kotikina na nom DS260. Me ka kunda na kaelutu. Na tuku kede na vola kede tobina kata mesolia. Mbaletango. Erani baka mbalabu ta kana na warakatiko. Ya na ngono ya na allocation of 55,000 sa soli tuko beira makade do no matiko boy hada ka tuko na be sebro o sana kai wawa tu ko baka mbalabu ko da buto tungo and dona chicken step number 7 go ke baka sambalabu no mawa click into the visa bulletin e tuko kina na allocation ni bika e sa le votiko e na beibula na no matiko ya so ndra kanda na buli kina ya ningono bitu mekin nom DS260 kuan into na kababo kuni baka luto kan dona ka merani to tolna kena proses te kana mo kango rara no to vitartar mena ke sisi veiko nangono sabaro kina na no muinte ke ba kaisenga na yoko kana lima sa ulo kalima no ndulgo sana luto chuk nga me vibula na kena luto chuk me kena mbal sa sul chuk na approval veira straightforward na comeback na non application so rano la kona visa bulletin e sanga chuk kina na oko kana vibula vide savo e vide savo ko sini bonga ebiti ena veia sai buru tadoko balata na visa ngo na diversity visa program wakati ba tutubat kin na vi mata ena ono na wasa lewu ni buru ko enda tiko kinango ko ya o bina katanga mo o bi bakan recitale na ena sana ya na ngono o bago tikina no mo fomo ya na no mo sor no mo tiko Arturo club ka na embassy na no fomo ya na no fomo dia DS260 and access tak nga na embassy ko na la interview kin golakanya sa chak tal nga berto do na kin la bla bisen do na copy iyo do tal la karto bi baka no chuk mai na kamba na babitu bi kamina na wakanda ningon sa ka kin na interview na singa ni madal mai kin na ni sa approve na mu visa do na ka o bi baka na weekend to bi baka na tsara nga weekend ngo me nangon sara mo sa taur kin na no passport me sa chike lo mo no visa sando ge vital nota ka me volte ke no mundo vale se volte ke no mundo motoka se volte ke no mundo yani vale sono ve kanda era ndo resign rautu na non rada era wara katiko me madala me non visa na non bakanan o sara ona ni tulak ko arto bi bakan rete me yortu bunuai me madala sara me no passport satu linga mundo baka vale o ke mundo batikirto ke na ngoni sanga yote u gador na be kango ni me kakonyo sa volta kana mundo vale se volta kana mundo yani vale se rizal mana no mundo gadaka so veken sa totol sar mer buktak non rango buka mer la kuma de kila na ngona kena ilabo e oka kena na kaya erto bi bakan rit me orto mer ton to wa wasar bisa tu sar ngalingam ni na nomoni passport kena nomoni visa orang ningi bagai dar baka malu na nomoni sanga moni nangole ni yani sa duru na nomu visa ni duru benua ena maten tule mo yo Amerika iya ko wala nga bono terisi o mo tan turun gela kana kam taraba tunang gerede na veka ba matella ya o katiko kina na veka esaumi beve o de na torne la boya me mai dava kina na nero italano ene kam namba bitu en memberlet na interview but kena kam namba walu na prepare for interview au na pasta ksara so na surat ibu na waiterisi kendra kai be ba madala bana utin kam namba bitia mena teka bun talanga na kona kam namba walu na no mo baga rawo kemni kertona no muni bubale ena interview nakabali besar labo bambul tigani bikim ni ken sar to bulu bina kamikinya labo bale ni o namrama tabelengu o merseni ke irto nukundaku labo bale bina kami
Kenya binakabali na siya matikumay. Kikimdo kaya na bubali na tawakitini, bubali na kumay toya, binakabali na nomni siya mamay. Iyo, aweli subatale labo na bikaw di ba mataltak tumya mbleta na nonando wibusoti na matintungo o Amerika o wawirital chunga me Australia me New Zealand na nonando busoti o ira era sala ki lako sibia nangona dondo merati ko kina may nabunua matintu da mga Australia New Zealand ko Amerika talanga kung gerito mo na kina na form talanga mo itu kina na form I-212 na form I-212 go beira na sa vakalisu mersa vakalista leni viti si merbako tani may Amerika beira na sa may tundende tumbeka sa sibita na ngono don merti ko kina karsa lista libiti kau be lista limay eraw dura kan no kumaraw no maruta kan dilim sarang abir no bitokan era sa mati kumay na vitalo nongo kwasar may dende chuk non reti ko Amerika era na makati ko na bi matintu sa hotel lisib na matintu Obama na matintu ni Trump na matintu ni Biden ni bunga bir na sa may tundende ke era sa sumutel tungan na bakata ni matintu sa sultan ngabir no dodol ke bakador ka na reba ka durban mo sa sulit ko nungu labo ni no na kena mustu ko nungu bakata sultan ngabir na ngala mo ti ko ke iyo ke bakata nga or ni bangkarain do na visa lawyer do na lawyer erawa rodi bisuta kili na kai biba kurumbuti kindin ke bakanda bak murre son we kai tu na lao ni durban ke iya we ira na sa beauty Amerika kasa lista leni nanti bono orang walikin India si Pakistan si bengar bono ser lista libiti se me gatal chiko kwer sara deport ta lista le sara bak tembu mer lista mai they can re-enter ke bakar bak leben na form I-212 iya na kena isau ko imbiti ko na form dar na kay kiro na kay bitan no tal kina kay labo na step 8 na kena isau bakay labo di na raw tul sa ngapul. That's in addition to dagay rin na norto sulinga may doon na form weira tarira na tikini ni Wikaya Dabutia. That's 930 on top of the normal diversity visa program utali taksara nga bakali we maro na longo new rate that is always a chance baka nakatun ko labo no matintu eran to bibakan dunu run your list for 5 years do taganati ko na stand down period ke baka sa ambiti Amerika mo listali number no you can re-enter kesahoti na lima mbaka na yambay koron ka mbaka kasi ano ko na numuti ka maron yung durlis talmikin Amerika iya kaya baka obe durumena diversity visa program you can do that on step 8 but you have another form to fill which is form I-212 that's a very good news okay serang kami to baka tiyo takin di baka lewu na lewu ni kumaro ni reda na form ya bikim ni baka rong tikuma iya sember ni pas tak talbilo mo o biya baka na numutalen ko na steps 1 and 2 steps 1 submit an entry kaya dollar na ikabanyo ko you must do that it's free second sum step 2 selection of applicants anangon sarto torenikin na nalalaw may Kentucky Consular Center ken katolu kaya if you're selected sangay wala ko na step 4 to confirm your qualifications sangay la ko na step 5 for you to submit your immigration visa and alien registration application which is the DV-260 sangay step 6 mombita ni na mo supporting documents sangay la ko na step 7 and 8 ko karubitan lutin ko kilabo baka raw kinano mo laki baka interview hato toko bako tindang wala na website erto bitu chuk may namatin to Amerika erto bitu sarto nga may in a graph step 1 step 2 baka matay lalay sar nga mo baka muria meto ba nangona sa makalamikin na no movies toko bako ti obe baka ditakatal na katuko na labo ni visa sa ni story na ngon interview ngon interview nakamatanga na bi terturun they will give you a visa after
ni sauti na interview. Ondo barre ti ko sono email ni retondo email mai na American Embassy retondo balato ke rando na disclaimer this is not a visa. Sono ngono pakatu na bulbul di visa na kai soli mena tingni be. Senga bicho kami kina na tuku enan review mo kila. Kona visa dina sana ngale imbiu enan no mulonga di passport. Bata kina kanga tuku ne alabo kuni politik na vale kuni resign menum volta kaka tinga Rtobul chunga na ngone kato to tos chunga medom saranganyo sa tore linga mo no mo passporte kasa tuki na visa na Amerika sangay raw ni Australia no mo bol ni bakatengo erto biu mena ngone korni buli se politik na vale ka politik ngan tikite mondo sa ngole mai Amerika le nakalabo andor sarang ngole sala ni na matilalay ni kamba ni kawal nakalabo over to you Nabalevo, bueno, no debo agarrar una interview, na kamera mawalu, ndo na karto viva kan rechiko morto, o principal applicant, bate kerto kedo no na leoni bubale, ndo do no mundo, kota chiko ene na no mundo, na original document kedo ni kando sa skenta ka mundo ba kota vei, verto me Kentucky, ndo kochikani kema kando sini kota chiko, sa ni kota chikani, erao ni bakam beramberataka, na no mundo interview rani baka mertaka na keba ka na do sar na kena iba katanga ningen di sare na ertona tukuna morto ni rani sangani solibi kemdo na no mundo visa, so it can be delayed or denied roro na bosa baka taga chicken na mona liblibongo na kena balbalea ana ena ngatala mo bitar tartal berto na embassy mo hindi tatalaka kiwakin na signa no appointment of interview dagaren ko na nambimbi na kakin sa hospital na taga tumingo na no mo supporting document kid mamarro ba bana ni sa nga man appointment ngolen ko tal le ba marmbera orto la ba chicken ngon wete ken ay wala kede erto bina katmorto me bakoyan ena ngon do sale sot ken mondo vitala no nangon ni sa bakan detik mai mundo lako kena mundo le interview vida na ituba lima na ituba erto tuba na tingo mon menda vagaro tiki kenda bakabinak pate kero non dale ni bubale non dale vagaro menda la interview mana non da kochi kenda bakabinak menda sao ni kenda ena kenda rai kambi me kautal chungaen na vika enama kitiko me koya na secondo le sotekina vida na bosa tongo kun mi kina carefully review kalman malame mo review ta na kana no entrance status check and electronic diversity visa website red mo red tel kina na kana ngauna na singa vete kena bunola interview kina me ka kwani kene karua wala to mana bosa ngo review kena malmalea morai tala baka bina kana na ndindu na embassy na consulate ndindu na ibakasala instructions erto na suleme ena buku ni consulate ya bakataw ena buna tikukin mo baka madal tak mananga na US embassy ko tungori bengori tamabua na esatu ko saranga mena vika erto baka tarame ko yani ker ko ena ngoni baka madal tak ko buno iteresia ena sini koto doke na nona yaya ena vida ngana ya lalai ena ndingitek mekoyan lai da kana scan kaket kede kede malmale na consulate na embassy mulai bakatorin kire mundo bakatorin mabubal mo kila baka bina kanda all the instructions na buno da ka kina na interview bata kina na classification da bani bisa na soli bikamni so erendo tauradala rena no ni ndo tal na visa man diversity visa erto sa baka madal sa tsaka may bana instruction ni be embassy mo huli ka baka binaka ena no mongole abati ka ndo tal nga naka na be bono country specific be tartar sa nga be baka do na embassy abati ka na consulate o na lako kena mulai interview merto na sulebe ko na mo visa kaya baka sura baka tarong tsaka na out tsaka ngoi o tsaka baka may South Africa na nabuna da bechuko kina na US embassy na US consulate chuko indo na link ya baka madal tikitu kina
na address kena number di Victor Tarani ena bay embassy kida ni Amerika ena bay sa bro kena memang tagare dia bunuai na be kartu satu kono morto sa makar cc baka singalebu na itukutuk kede sa chukmai ena lomani website ya na buno to chukina na ngona da bertondo lakina na da buno to number di telefoni na da mo baga dora na mo lakalako yani na durene na embassy sa na consulate ya ena ngona le baga dora kina nom do interview baka vitamin ora pasta ko buno terus me baka madal takman e katul kene kaba schedule and complete the medical examination Naka binaka bakalebu nimbula binaka ye sor tartal chumingo membaleta na tiknisinga binaka bali bikem dona sosomitiko dono binaka ne kava ni Oktoba ni aya biketo ya Amerika 4th of October, which is the 5th of October maybe asana kay dolkina na web link o kwento dono moni ngole ni kina moni bakaleben na nomni registration totok bakoti matata tu bang singa lebo sambital chunga na link and a website kiro vital chunga kinangwa na kabini kuwa nitaka ni na marotaka and ken politik mi baka babalangi kiro wase chunga yani bakabiti be kenda ketsar do bulu binaka na bubale na to dilangi binaka bakalebo na siamitik mai kena bubale na lutu binaka balebo na numdo bito kuntuk maiya sa tanangole ningo kina na schedule and complete a medical examination dono binaka dona kabimbingo na ngono sa kina ngona kawalu ni kamukamba enangan rebi saranga kina montona lori keve baka bunuai ya dona kai bimbi na tambanampo ni okente to na sianga ni ngwale ngai na bunuai ngato na numa meto ngwale kina enarto na sule morto na tambane ni immigration ni berto na tambane ni Amerika US Embassy na buniwai daba menda ngolikina tiko na buniwai bakadonu nga me berto mot me menda ngolikin bikito babu bale obyo nga na nito baklewena na nito fomo ni nito pepa ya Amerika keto ngole na do na buniwai erto balas nga may na embassy na kani immigration pasota na tambane ni Durupan no Amerika na yada ni buniwai ngo aya tiko na no Hawaii na ya endo nga na yada ni buniwai solimai keto sangay ngiri na buniwai ya sangay takaboko na nito appointment ketong giri chuka matangaya bikim dinaturang kina marama ketong giri chuka na bulo kusita ngay kito lilore tiko na bakabuniwai sa November December ayan na appointment ng balabutan linito wawa kaya talangan do talangan lakaw na numamobi baka na numikin ni sa sul nga may na ibola mentangol mentale luray baka bunuway dangol sa sa dangir sarbi bunuway sa dangol sar nga buwan na ni bunuway sa bicho may mentangol kin kaya baka do chung baka meluto kasi do chung baka isuba na sul man na ni bunuway and then nagay ngoli bua o kwa nagay ibang muri kede na kakede ngan rebi ertongan reba may natambani turupon no na kamelo rebi keta iya nakatal ngay matay lalikin na loringo o na siya ni Reda na bi kay loribiko ni nakay kito redike ni the envelope was sealed so mo binakasar nga iya so na buniway o ira tor sar nga na no madala ni medical erto bakot sar nga directly to the embassy or to the consulate sa virtu sar nga na bunuay erto nga remay siyang talisul talbiko ambalat ni sil tektu kembal ona sanga tarinyo le kata ngayon sanga mo bitale se como sonando tamani sol tempo que tamer penga sonkin ke bakau berre na kai tu lo mai senga ke bakau bakar talanga ya erro talanga ni iya baka dora karon di baka vakai na no application ito sa tuko nga mai you must bring it sealed not open to your visa interview then you must make sure it's sealed you must not have it open may pagkautuntukan so na bunuway they send it directly or so na bunuway ersulebi kemen na ang ganibwal but it has to be sealed nangono ko takina mo laki bakatarong iyo ko ngaya iyo dotang nga lakaw bitu kuno bikem ni na bakarong tikumay na non talak talangay na medical so now we're going to start talking about money
Vambul sar cukup birna siya cukup mingko o kuer sar duru ramai ba Amerika. Pinakabakal lebu. Bikam ni na bakang bulit ko mai kau ni sa duru bono mai and a green cards and diversity visa program baleta kemni ni sa lak duru mo ni sa klatala na isaw. Tiko na sentiment solia. So you have to pay the doctor. The medical doctor and na isaw with the fees at chuk talaga na website mentang walikina bena kenisaw na so ni buniway dinduy na bibono ni walikina dinduy ni kenisaw ya na isaw ni diversity visa program ko tol nan raw tol sa nga hulo na dollar nila ni America $330, which is a little bit cheaper. We get to normally start to so my 535 per person. 535. Katulit tolo na bakal form. So 535 multiplied by 3. Kin bali misana maro sarcho nga na sende. Kung nga nakaubyo ngan reba mo ubyo baka nanumeni kina. Now the process starts and you need the money. So nikolak talaga muli medical and a SOMI or applicant or main applicant o kaya lita ka na do bakal form o tao na kerto kita nangon it's all paid for. Kami nga mo taro talaga birto no pinuwain do ng walikina meron nirto na tukuna may vida na kenesta labo so nakaw no mo vosa na buku ni medical exam. This is a very important process. Wat kinando talaga nakasibernyo sa labo and nandito aduro banwa in Islandi kami bisar nga mo bibaka tambak bibaka nanumi na kami bi menda bula binaka orto talaga nakenda bimbi orto na nondanra na vika kedbaya and you have to be fit and strong belet ka and the remay na ray baka ni durbanua you don't have to be a liability to the government, the country that you're going to. Kalau menang in Islandi, seolah Australia, seolah kami Amerika, the medical examination is there to make sure ni ko durbanoma you have to be healthy. You have to be strong. Mula ko talaga mikyon may takata ko na may musukon baka tapat and you have to going to be a very responsible citizen and resident of this country. So kami bisar nga kaya matatabole mo bulo binaka training beka or whatever you want to do matatakab bulo binaka nangon na laki medical kina set binaka tuna no munra set binaka tuna no muuto nakakit na nonta kenda bimbi se tapa nga ono no muchuko nilenga tikubikimni then this is a time to start thinking about labo tanakaw biya no mo se Saya matatabinaka nakina ando kamo Ibaga hindi tikitaro kina tulun na rutul sa bulan dola ya nang una sa wala ka kina mundula ko na interview me so me berto na embassy yo o kana so ni bunuwa ya chuko nga na na chajo bunuwa ka ba madal ta chuko bunuwa tarisya da ka kina na yang na nda ba baraw na be ka ke mo erto la ka ba la ba ka me so mi enondo to na dola lebu tok nda ba ka samta ka so talaga na la ko mengo tolon rotol sobul go sin labne bitu ngona labne Amerika sona kaya meka ko ni bakala teken ndona no mati ko ndona kabina kan dala ko rumengo ke bakaya sando no mengo endola belle buna materkato me bakaya nda sakilati ko iyo ona bunu waye tukun me mendala rida ena tiko na kenai saw na kaya bina katalanga ken ndonga bunu waye ke bakaya da ko be ko vaccination tormanda nito le lore bana bunu ya ko tukun tuko bunu tarisia with naka and do kasamtaka in a lot of third world nations sona idula sangan indo soli weekend na tukuna mana bunu ya o iku sa dula kango ke sambero ko na dula iko so tagarida it's a good thing to kabina ke sindra kamenda mando attack erna dula ke na vaccination e kasan da ber dula kinenda sangon lai na wili ke da ngabakando banana na cost itu kuna mono ba bu balando tormenda nga ke kay runan raw lima sa bul na kene sa principal applicant gaindo le ba go baka bata kana na wuli marane matatu ko kene ka ba membaleta na itamba
itamba batikina votale ni ini document so weekend me bakanda do magal trachiklia ni ngone bitikina non application DS260 samber ni bagawati se samber ni bagaluben ngone magal me kene sa chukuna kene sa chukutala ngaindo na luben ko yana kene na kona namba vango na kamba namba walu na no mokoto chukene tamba vete na merit certificate beka sene volni shudu ni ko na lube mo ko ngai shudu chukuna tandro ni ngauna ya me kau bata chukene me baka sabang madal tek beka na ruan na setulosing sa utingo na vital nongo levo na buno ni vitamba isuba Kings Geneve se sotal na buno ni vitamba reklebi na katu sar klach kumoira na the recommended measurements ni itamba sa wala ni tambo ta batikina ruan na kopi na rotamba artamba ketanga na nanda lewe ni bobale batikina na dabongo na nonda print takini nonda appointment information ko baka krosaba ko madal taktoka na print ni copy ni DST60 a confirmation page me kau bata chukayan a kau bata chuka kene kena no mundo passport to doko at least me vele chuko for the last 6 months me kako ni sa expired na passport ngai koyan orto bina katorto 6 months plus me sa tu bina kana ngono balabu belete me rentor kena ngona tukino mundo visa orang indo soma saro nindo buka ni Amerika quando sulkin baya na ona na bula na ona le reder to me voto ke abana non passport ke ka ore nindo to me visa la kun ale visa taka totalmente num do passport bo ko to batike ni batike na ve ka ke ngo erto bina kachuma ye batike na original document me baka inda sa kilatiko ni bina kachuma me bakau talanga verto dotal kana kae da butu chumengo nangono sana waro kino malisota matike indo na field officer ni consulate na embassy mo waro tike ka kai kondo mando amba ka saurere baka to buliko o sorono do la ko bana ilo ena bonne ne valsil o le invite kino ko pepo sanga vos ko bala bana ilo o me sama baka bulu me ko how are you sir I'm good o sanga en robitalo chukina lelo barne ko tele ko be ko la rere sen robitalo ke no mundo na kabe no mundo na rede o como sana of samanda o yo mo sana tornyo me sana ta mere ni sule vike na longanga minta ka ko ni rere e bekal chuko buno weter simbrete do klasa nga ko kada do ta kabale do bagaro la ko na interview nda kera vendu me ko tele to take away the nerves nanda tabu tuki no tonda mere nda vitalo mere no bagaro te ki ko Darakai tukun chumuke. Be prepared to present. Nileweke da sindo mato na bosa na matana lewe. So na ngona ya o sa kwesaranga batake ko batake to nom dole. So most of the time you'll be speaking on behalf. We are na ngane. Na tar mo ko na tar me ko balay mo na so mo balay. Ika ko ni re. Iko ni bor. To senego na number 5 da kere buno waiters. Be ba madal kina review additional information. Iya. Tokai lebsar na bituk mate lalai babi di bilang ketik ngo ber na siya matik minggo tukun mani rasa laku tu rumah nangoni salah tu pitano tikin ngo bilang bakal lebu bikim ni na bakang politik umay bikim ni na sa bakang tita ketik umay na nomini sa ngole wuniwai tukun ngondo na wekandango suba ruangan na wuniwai ndondo menda ngole kinai binako bakalibu na nomni soliti kumay na nomni soli bakasam timay mabakadim binako bakalibu na bakanti takati kumay ruangan na wuniwai uni salang kay bitar-tarayani salang kay tigo na appointment muni lang kay bakanti takasi na nguna tapa ngalala birto meron yun yung ngolikin maka pamatal takat juga anito tigo boli Hawaii ubunuay sa oso kerto na nonna schedule sa bulak talto na no uto tinimata ni December uto tinimata sorry ni November sangkay rawi labo meluray kero kenong kulotoro kro sangkay lurit kan sama te itu ni mata ni December
na kina nito lilore baka bunway iyo sa tanong sa rin ko na we boles so membaleto na huli batakin na nakavaka may bakausap mo tak chikin na no wikim din na parang may no yes school transcript na any record o kila ni yang na nomubuli marawat kina motor nom stivkiti kakira vaya kosar ngaya mena kautu kaya ne yo itiku tale so tale na bi matagali buli tale so na so na bi matagali matintu siya ni vingomo Amerika sa buli chuko na website so na kaya buli chuko equivalency certificates such as GED are not acceptable so sarto wala sarto nganya vocational degrees that are not considered a basis for further academic study will not be considered equivalent to US high school education. Sa daran kelas nga chiko sa nahuli, chiko sa napepa wenganiti, chiko so esen. Kaya sa kailangan nito ko na mo FSLC, sa na mo UE, sa na Fiji Junior Certificate ya bikin to sar nangon na natin kadiwa wal sang hulu di sang simper na bisaw, then you have to have those original school transcripts. Meraka to ko yan sa kaya wala ni banatambanan ni Takataka iyo ulitin you have to submit documentation to the US Embassy or Consulate at the interview demonstrating that you have 2 years of qualifying work experience in the last 5 years. Yasar nga sa totoo ba ko ini nagirita ni at least 2 years experience saga ko tapat kumikikimuni na nomuni Steve Kitty sa na ibola daba nga may bakan din nataka na nomuni taka ti kumay totoo ba ko sa tiko talaga na online database but kina do talaga na link ko na confirm your qualifications kaya kalau mo muro balilayo na yes na Steve Kitty ko erton na din gom then you can go on that link confirm your qualification moro ni bandi takakina na tikini babo o Australia iyo labo Benaka wenwai ya nimbultal na kanda usot ke kasambala usar chukana betal nango gondo na kamba namba walu gondo na kamba bimbi bulatena na musaba karo teki kuchuko wana no interview indo tal na kai bamadal tataka be kasaba bamadal takau chubuna waterisi deportation documentation klani sona kanda na ada berango se so sarmai oversteinbeka isang ni deporta ki salak nga non lista leviti tebe kai bina katu komele lista lamai itu kana form me baglewen na I212 dagere ngo me kasaba ko madal te kutsumaya ni nanondo mai tu nanondo mai sasanga o kente kente sanga nanondo bolo me darawata na kena ngon sale sulivi ke dana kuko me darawata kin ye kebe kai soer na noma o usa mai tu ngango isa sen madal ramba katal ni lusumai ke ulisiviti Awak dorong ya yang betul kina nama tentu American stand down of 5 years. Kembal balik ke kau listal. Oleh sesanga mo listal mai. Na kena form na kakit ke. Ya baru tak tu nama tentu. I212 orang ni banglawan. Na then form na then tu kina na permission to reapply. Ask consent to reapply for admission to the US. Lawful return. Dagay dengan ni nama tentu banko na kakit kevich it's tuket na non system rede na tamato non raduriani na non radurmai baka samatak mandanga na lubi kirong na law tungo me Australia nindo ngande melos talameke arto tarung ko tal arto na border security kito rede mandra non pepa na dabo me dakameke kako la kolere di nito bubal arto chuke arto chicken system arto klawo arto chicken deneke de garede batuya na kani buno libango era wana nova era robotu era klani tu kede bekende sona malum era baro taktalanga nangon sala ke bakaron de listal mai lawfully e baro takoko ya na kena baga durum min na matakali visa ko na diversity visa program ke bakao lis ongale bakalewan talme mudur mekina era ne bakalewan na famko I212 to be readmitted back to the United States of America. Do talango na nonda ibola ni bakamau marriage certificate erto bina kat me ko bata mena original
ke sanga certified copy to the authority me chuk me kino na to stamba karto sentalanga bara chikin pepe me kautalanga ma ndo talanga ya na marriage determination documentation ver me kana wakanda da kambia kara bimbiu se matembe kana kenresa da ondra kana go ba uli kachukona na vi kaba kama tele ngo bunu wena norto vina kata morto na immigration na vi kaba kama tele me baleti kende ator mo nga sunong na sanda endo me kana wakanda sa etuko na nabubale ocha lenga na kenesa ocha baka wachital sarang ka chukutal mena lumen ni sa lenga na kenesa ya erto bina katman ng amorto ya me kautal chukungayan na wala ni mate ne watina ko ra baka motu kau bata man non ro bol ni baka mau nangone mate kino na watina mate kino non ro bol ni baka mau na biotini bo kana no bate kino no nabubale sa tikino e baka matalale tik sartu ngamay na bika kede me mbiu batamai and documentation ke baka and lago batu kena kena desa ni da baka wati ke baka durbo ngona leo esin der ka raro na mudurma ya ke baka tiku be ko ya ngai obe mbiu mbeka erto bina katana no mobol ni mbiu ke mbiu baka ndua mbiu baka rua mbiu baka tul ndar wuli kana website go e baka matelele tiketu ya kau ke maya divorce paper na kena matai na kena karua na kena katol even the annulment paper talanga ni sao chindo mbeka merau bimbiu se divorce sanga chuko sona paper to taka na loya na kena was mbeka na non royau sana was na luben rau kede erto ngandre borto tamban immigration bunu weteris merto bakot kede merni rau non to kila kenda kena non ke kena non baka sumta saru letal non to sisio da borto bina katme kinango ya nda klani da durbo no bon to matentu enda bulang kina na kasabir ko tormai ne karto bina kata ne obo mbot ne da kede na kakede ke tormo na bembi me bicho documentation ti bo situ kede na bono da kaken na office of marriage and death da kakede ko ngame na kene bola kene original seni mo ko seni mekina da ko to bat ko na kene documentation ya ne ngon me da kene interview duru bat ba ngelo na kene Vinaka bunu terisi na vital noya o sana pastor tala ni bikimni. Naka baka levo ababiri bina kachukubera na bewa seti kumeni kuwa dongo et kunchukumingo SD yabo baka titak chukumingo kwa na US passport size photo sando na kan do sarangana tangani beba eba madal texal tukira baka matay lalay na kan do mo da ka baka na kamukunda ka membeleta ni tambi it has to be 6 months to now me fresh sa sartungan na kimriray kaya kau se tamba may na mbak sa oti siya mbak ni muri sana siya ni bakataray sana siya ni bili so it has to be within 6 months to the time that you applied binakabalevo SD yabu bakumbultar tsaka mingo wini wanga levo binakabalevo wini o wini doberto na maramo bakabini binakatikina o lili kroy wanga batu wini wanga levo kay bitin niya korbulbula nanonood sa liba kasama ti kumay ngo kachuk me wini membaleta na medical so like baka talay kumay na embassy may tamamua baleta ni rasega ni tubira na medical report may baka mataltak kaya so nanguna so nabunuay they send it direct to the US embassy so you have to ask the doctors tarong rito may kito na may torotales yung kumto sa nabakota tobole monitor na tare sangay tukunong go so sangay baka talilista merli ko tamay see you losing a whole day and you have to reschedule talan back to talan interview si pata buin ito kun ke the police clearance nga erto na receive taga direct in the embassy so the police clearance you don't have to pick it or to nakakawa nga nakatuto or to nga nakakawa direct to the embassy the medical report you have to pick it up and take it with you to the interview. Wow, totoo ka sa nga rega. So nakaya da bulida So different countries have different rules. May kawatun chika bikitoy Hawaii. Kito was o buniway sule may bikito na ang ganibwa. Sealed. May kito sangay kutubat kikito. I Honolulu nakambe ko ano mo da ka bo manibakota.
mabakot kami mainland na nito medical report. So again, ask the questions. Binakbaliw. Don binak total na tar tukun cukumingo. May baleta na passport photo don may sa update ko. So we can sana pakandari ringon ngoni talimay. Kambimbi juga na tamba. Yun ko tamba mongole ni na bali bitamba. Tukun berto na visa tabo o ni apply kin but chiko na requirements. Auto sana kila cuma na tamba ni bitamba. Make sure you tell them. Go na kan diversity visa program and it's very strict na kay imbito ko kin. Nakapakaliw. Iya. Okay. Kompek nga yala po, tapos biya wasya mikir, kaya bibili ka na kaya wasya chumawin. Anton ka una terus wala bu wini batike kemdo ke na marama. Anto sama ti kumai na singatulu saoti. Akira ba uli kalis talcho kana katato na kinamatai kina karua batike na no andra kana na romaro takatsuko na ninda bibuke nda sulia na ngauna nda kilacho kana iwala tamba nda bakalunga tagi ninda sulia walanga. Ninda wasia ver na wakanda na ngauna sala enda mure ena bagara taka vera na kotole non ninga ngawa na kotore non ra sanga tukuni bagadeng arto na vital no bina kay vale ena dor katalanga wa madal tatsuka bueno terisia non dei tavi o kenda nai tumtumbu ver na lubenda ni sanda kilacho ni rala ko menangone non ra marro ira mera kakun rada ko banalawa na police clearance ena bina kati kerla chuke chini bali vivesu se daka chukuna non ra bilawai na matangali kake de bango Yelistal nga non tabaga buli bal tabaga buli dir na lubenda mera baka roko takir nangas ina koro sena non retiku tiku mbeka mai raiwanga sena buna da beretiku kina ninda baga buli dir bina ke balor nangone na bebu ke bertini sana mai baga dori na matanggal libi sebang ko mendala ko mekina endona ya usatin tino tao na batakir ke nangone bina ko nangone me sara kilati ko moira na bimbi non rabagarro porro vale barro kurbuli da vitalo takana qualification wate kena taka orongo ro sema bataroro sango langa ni tuko no qualification ena loro italanga no modaka daka ena yalondina daga rede vere ngudi kede na viva buli de me vale no non ro bule kurbuli ngane na kena le uchna buli fomon fombitu le bule tor dake wate kena non daka baka sevi semat ketu kana kena ya buta ke baka sanga meyata le bandore baka tangan ni nego ndakare ke baka mendangara bulu bena kana lebenda o ndora kaya kitu rede chukana na kakero bulu chukana mata kalibi chunga ya Amerika era sor mendangana la komena leben mera mai rawatan on rapepeki ranga sponsor kita patikena they don't have to come through this diversity visa program kendo tal mata kalibi chunga kena memala ele chukena ndo bulu dir bena kana lebenda era la kumai rawatan raka nakana tan robina katum rola ko may bakan doiki raw etiku sarang ni raw ni sponsor takira na lebem that's above 21 years na ko wala kana na mobile ndora ka kiro ndo bitala tak chikibu ni wateris ena sombe kana wa kay kiraw ko ni baro tik maniko ni sama raw ndo pa raw ndo bukira merangol talanga men buno bida kang belet ni dara kana ngon sala ndo baga muriti ko may ndo talanga ka buno rede ko and then a diversity visa program, but the principles of all the forms, may bakala when ito to ba't na category ni visa ken, na DS260, na I212, na vi matanggal yung form kaya nga ngoy, ba't na documents kaya binakati, na kaya bimbi nga ya, dala ko na website, kaya kasanda, selecta kaya na mati ni kabakamba, menda baka murya baka matalilay kaya, na vi kakaya kaya to binakati may yadaw na kamakamba wal. Ni mataka, ndarangare kena ucho chini rona kamakamba namba diwa kena kamakamba namba tini kamakamba namba diwa applicant interviews wata kena kamakamba namba tini kena kamakamba namba ki after the interview nadabe sayado se dabe neado nesa no china nomdo interview baka bitamay ena consulate na American Embassy ondo nangolkin yang ana bitalo ni mata ko wombo tinisa tuwala katal tsunga buno wateres ke sotal na taro se sono kandar na may batarong tiko se bekem to na kandan to sentar tsuma nang bang ni ko kendo binakata mando sa mamay eren do lak may mando may batarong ina singa
na singa tambu ke. Tingatam. Ese na singa monit mai bite. Rane no tukutunga me buna weterisi. Rane mai kautur tombak manum do bubal tabat kina sen total. Do main dame mo do me vital. Balten total la bubal. Ena la ko tikumena bagarawa ina mada mengo. Yo ndo kabe buna turis. Nisa kata-kata tsunganaka. Abinak sarah men de durma ye. Ndambe metala noa. Mbaletango. Mena sulena alo bagadengo. Verna wekanda korlo matar-tar tsumengo. Sora warak tu sa madalaman na ito interview. Verna ko kakedengo. Nindo na may talo noa. Ena sule verna alo bagadengo. Nabalim sarana naman ni bagaromay. O sana sulilis talangon ko bibunuay. Taris. Nah, nakabali besar Bandi tak na isaw ni application fee tolan raw tol sanga bulu $6 nila po ni Amerika purpose ya tolan raw tol sanga bulu ni main applicant tolan raw tol sanga bulu na pagkatalangaki na berto na ngone ayan na libo ni labo mengan rep me pa me na somikin ningai bakatarang talangan na puna ta mi somikin dun din na banua viketoi Hawaii nito na kabneto pepa keto abako na check na check bolai ke New York to ke libo kana ngone bolai na check kabakau bolai search ngamikin na puno me na tabe bolai na check wike menina tikumi viti berto talaga na sa baka ta sul round to pepa dogi wasya mind wakote be na sende ukla na nito ati ko bulme viti na nito angol mena ronon dolcin kawalu katoli so me na post office isuba na post office kero ndo nga bakang titakamay that still the same process so sanggay rto mbita be kami na receipt na post office sanggay biwat na nito form mengay bako dake i berto i tamabua na beka keto wasutaba na ronon dolcin kawalu Rodolfin Kawali yun, doon dito ko nang una. Iya, bitang na ito ko orang chumingo, pinakabali po timay mabakadeng, wasya chumingo timay ma, na kambimbi mo kila na nomu email address, but kena password. Wala chumingo timay ma, ito na ubisa, hindi kita kinano na green card, guys, yung rin ito lap na non email, isang ulit na non password dotel na kere volati ko ento na no notebook se o email takatali ni biko no email ya sulit ko na sto makasama o tawi pelin raw nito abitalo ni singaya ke baka do nguleda ba ile na passwords and no confirmation number email it to yourself so you can go back to your email ya kalau nga mo kila na password ni email ya mora no tola siya umbite na no telefoni siya pala ito na no notebook o kila ni na notebook ya untuk pakai tak pakai lipo Abunuay na iya obisa nga turang ni kandabu. Turang ni ale. Ngula dapat na email, ngula dapat na password, ngula dapat talaga na yan. Doon bulo binakana kang kumayale. so lopo ledo na ore iya binakatibay ba na soli makasama ti kumay kambimbi na numati ko ng password na numatali chuka na 555 siya wala mo Di na saranga. Di na saranga. iya So nakalala binabali buti man kanti na saranga iya nisa kandi na maraw tu o sang ngula dapat talaga ng password sanggay darkalip. Nako baliw balati di kacung moko na email nga ngon sa libitartara kerto American don binakay sa chip nga na online portal mongol kina o retalindo na iruti ko na portal ya o kokona kokona binak baliw o SD yabu wasetal chumingko ko membaleta na police clearance tunchumingko ko kaya bakawando tumay balang yan don ngon more than 12 months nandun mo submit ka talaga na police clearance may napuno ya turmat do pamatal tak chungo SD na turang taman rato wala kibuli kunselan meron yang baki o ko talaga may nakuto may na police clearance may napuno ya may Australia right it takes time it might cost money too kun nanu mo na police clearance biti nanu mo talaga weekend na santo bili mo nanto pila kayaki more than 2 years, then you have to get the police clearance from that country. Pinaka bale besti. Tutok ba ko tinabi mo ni kuwa mentabolati ko na pekake. Katal nga mo SD no so nga na embassy before the interview. Sandi na right? Sabi so sargo.
Kito nangona ya kito seleki sosomi ena posto base isuba. Kito le somayani sangai taka na risiti sangai bakau daki tamoko So ngo satu kuno ngo kwa sosomi nga in the embassy before the interview. Totoo makawati. Pinakapakali bikim ni na siyama tikumay naita mereani na udukindi pinakapali na siyama tikumay bikim do na siyama tikumay na koro o beratawi levo pinakapakali nita kani danyi tu na mundo batini udu wai totoka na rewa riba sangol tikan ko na makumbula bikim ni kensar na siyama tikumay na yasa sa baganusori and kabi binakani kuwa. Iyo so nakada bi bakana numikina me bakanga sat kuntukanya topolle mo marro binaka no form biti tiko nando na plastic folder me kakko saranga ni ndona monitara se ombita ndona ponu me kakko ni lutu se ndona kaya dukina iya ni sali marro talenga labo mona no talenga mo kakko ni ngula da bona ali marro kin se baga nungor do talaka orto na wakango ya may yale na karto ngula na danrto ngula na bono mbikin ngula na password na email ndora kambimbia sonongona binaka mo volato ko sone baka takilakila se sonongona no mo talibuni beke ke tokin sona kalai rene bitike no password bitike na lebuna ka iyo kala ye kambimbi talanga menda kuni ngula na boy dia na todo binakabakalim wasa talo chika mga wini ito na US CIS and those mga online using the Visa card but na website so you must have a card, a bank card either credit card or Visa card or debit card nangunang ko sa na card iya redea or tondo niya ya wini binakabali wini biketo mi Hawaii ketu tag na check o nga ngono satu nikin me boleh na check o kaisa sa pagkatal na ngono Macau go ni dado kailangan ngono Macau sar si duwan tag na check orto se makadunito kami baka nga tag na check labo iyo andi na sar nakaimbimbingan da baka muringan na kanda kasakatsuk mena kanda to ero sama kamadal tuk mengor ketukuni me dakana card ketukuni me somna check dakana check kaya kaya tukuni me solena cash o solena cash nakanga chunga bike da me da baka bakara tukui sonongona chunga bike da nalabang angka chunga bike da na card ero sole bon da kam kachunga nalabang angka obe sole bike mni obe baka takana namuni card sonmadal ketuk talaki na Zelle sana Venmo sana PayPal sana MoneyGram taro ka talaga berto kerawaya baka durum baka ngatang nakangar to sa baka takma iya benabalib sar benabalib naka sebenarnya balik besar bikin ni nasi mati kumai kabina ni kuasa sana mai tahu toki kena nonton bitala no membaletan na kamba namba bitu kena namba one ni mataka utu ni singa ni nonton bitala no enda na ngole ni kin kamba namba diwa kena namba tini ya sana selesai ngabikin na yalo baka dem bikin ni na lomo roti kumuni baka leo fomu kako na lomo rua to bakalewen and the form to tan misomi second somi you just have to register saran yo bitayan na damuni so step 9 and 10 applicant interview and after the interview santin read step 7 8 9 and 10 sa bakang bimbitek sarang kina na interview menda na numutik babakawat kun tukaliwan na no na nung interview talaga siya na bakang ditakan yon na soli bikim ni na visa but na bakang tao na nung ni sosombiak ni taro si na nung ni koto tsaka nung ni original documents na nung ni baka raw talaga prepare baka raw baka binaka na nung ni ngalian ni sana oto na interview sana kay bakang ditekmay ni sana soli na nung ni visa sana din sana kay tumbo na lobo sana kay kanan na maraw ni sarawa na namdo totoo ba kawoti bikim ni na siya mati kumay ni kako ni alo laylay tandolo tu na matin katumba enta maruta kanggo ni chiko na matin tu Amerika na bula talaga minggo kla ni sanandol tal changa kina Pacific Access mayo berto New Zealand
totoko pakawoti talanga berto talanga mo Australia. Sa bakararo tek tumay na bito siaki na bese burubur. Sa kanini baka tek talanga kin berto na tik baka may Ingilandi kerto talanga na tik may Europe sa totoko din. Dari na ko nang gitu kay biti may baranse nang bini toke satu ngo may balangi ragala ko na tim ni bit sa siya kanin doon na lang niya sa tumay na biwakan nanti bono tatu yung wala ni kinay. Sa ko ngayon tutala ka biwas alam mo? Siya nabalib sara bunuay nabalib kim na kanto ni borong tikmay ena kabni ko kiro saba ka multika ni bikim ni anda nang kay sota na siya ni mataka nang ono batangaya ena on nakalok na kabkla na lebo na namakitiko nang gitu na ibiti da baka no ni binakatiko ni na rane raw baka binakana no tenaki kenananda baka no ni mertong gitor nang gitu binakay o baka multika ni bikenda ni sa moda ni malamata. Nakabalib sara banu ni binak talaga urong tal tsinga labo ni lib tal tunga nang ni biti gitu tiko na timi ni Australia iya me baka nga kaw ni tukuna ya sa niu nga ki manraye gay matala nga singa namaki nakabalib sara labo bikim ni na siya mati kumay nakabalib sara na nomuni baka rong may na kabinang ni kuwa and na ronga tal mata na to share na wakanda na to bata vibes me tinikina na nonda bitala no na mbong bilang di kuwa nakabakalemo napakarong may. El ruido toca
Sebenarnya kembali besar na bakarong may salalam sarten bali bikim nito sara kalungatan na bubale and na kay sotal na sige ni mataka and ang ono batanga and ono na kaloko and kabi nakabakalebu ni madman